Bisa aku screenshot apa aku? Iya. Kamu cantik kak toh. Mau pada punya. Ini sana screenshot sih. Masih mau spot kok? HP baru. Iya, HP baru. HP-nya orang. Bibir merah. Nisan. Neko. Neko. Dulu enggak, bentar dulu. Bang. Henry Muriel Purwita. Wah, Inca. Inca. Kakak ini saya kasih ke Anisan. Apa? Gue malu pun Inca mo. Saka. Tapi kau tuh seru. Kasih Kames. Baru bangun Saka. Yang kau mau pakai teras ya mah. Nadong-nadong cile. Ayo dia mau Saka buka. macam mengirus tang leko si bawa dalia deh sapko. Sini orang dia ini semua cai. Ini Ica guys. Konjak tapan cantik mau kakana. Ya api. Saka ye. Wah, maci loh. Bani Salam dari wajah Saka. Yes apa? Salam bari Babe FBS. Tak kena langsung kita anak ngatur ya. Sebut saja dia rindu sebab malam tak mampu menampung pilu. Sultan Dahlia, Sultan Dahlia di pos. Di kata-kata Ibu Dahlia sebut saja dia rindu. Wah mantap. Nggak tahu ke siapa itu. Dilaku kata-kata Kami nanya. Betul di Paleda. Sultan Dahlia minta mata tuh Dahlia kena na olah deh atau mendre Siapa sih? Bangkep malam dari Sopeng. Waalaikumsalam. Ini kita. Aro Ica Andri Dahlia. Muncul kok Nisa. Iya sana nih se Ica aga. Nisa. Aga fa Ica kerong. Panggilannya. Yang panggilanku dong. Dekat dari rumah tak Saka dari Palet. Jauh sok. Oh, berdekatan. Lagi Saka di Palestina. Sekitaran ya 20 menitan lah, kurang lebih 20 menit. Bang Saka. Kapan ke Bulukumba Pantai Bira insyaallah. Besok subuh berangkat. Besok subuh gimana? Jangan siapa jangan. Masa besok subuh? Rumah agak Pasaka salam dari Mas Tamba, Mas Tamba jauh nah. Tamba di Sabtu. Pekenari samun bukan satu. Cilaka pasal. Bantal KC makasih banyak bosku. Abang. Yang harus disalahkan.
Lalu siapa yang harus dilakukan karena kamu mampu menghindari dekat lagi? Ini Hingga rindu lagi kata panjang. Digero Dalia. itu sih. Coba kata-kata. Intinya sapo nasa dilang jangan rindu itu berat. Nih kesir di mundur Dalia adekku. Halo juga. Bapak surang. Nih. Waktu sureng. Wih. Nah, ini siapa Dalia Mudani kok? Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kakak, abang duduk dekat mana? Ya. Mereka. Saya orang asli Palate Saka tapi tinggal di Siwota. Kamu jauh nasapo. Tak Intinya pesai. salam kenal babe. Boleh Pandi. Ya, nampasin ke boleh ancol ya sudah deh. Weh, ancol nggak Boleh, depan nggak di boleh. depan nggak tuh. Kalau tarungnya apa kata teman-teman namanya? Sis. Siapa sih seki sureng siapa? Nah, jina kak bos yang nangis, baik, bos gitu. Iya pandila gebu. Boleh deh Indra ya, tapi kalau mitok ka. Aja masa ngiro baling-baling yang nangis dia agak makan metona kak Furadena Wendre. Saka yang 88 itu di tapo. Mulai Akhir sengkas tapo. kita bagi. Tahu cici apa yang raja mulai Salam nak? kenal dari Johor. Oke. Assalamualaikum. Sama lagi musapa, Aku. Hah? musapa kak Dalia Mudani kok? Wow. Nurul HP baru. Tanya HP ku. Aja boleh ini. Tanya kasih HP ku. HP ini tuh weh. Wah, Wendre kita ngiro nangis suruh ke status kau nangis aja masa. What's meaning? Yeah, ini speak Taiwan. Yes, yeah, wait, speak Taiwan, yes. Of course, speak China, no. 欢迎哥哥再次来我直播间飘过，哥你飘就飘，你能做一样样吗？哎呀，谢谢哥哥的花花。 Yes, thank you. Arigato, thank you, arigato. Tachirimo, dimesino. Siapa no? Yeah. Oh no. Thank you, Doraemon, thank you. Pejuang, thank you. Arigato. Thank you, orang-orang baik, thank you. 好久没见， Thank you, 今天晚上咱们聊聊浪浪天，真的是，我家没啥人今天。 Oh yes. 聊聊天也可以。 Okay. You ready? OK， 很紧张。 Okay, you ready? Last Teacher, one. Okay. One. Okay. No problem. Sedangkan yang dia mengerti yang pendiuluku makali, ya dia tu mengerti siapa yang pendiuluku ni pasti tujuan ke patujuy. Okay? Happy leaking. Happy leaking 到底是啥呀？ Ya, salam Bugis sedunia. Salam. Bugis. Mugis，我的 Sedunia. 塞罗尼亚。 Okay, thank you. Salam Bugis sedunia. Happy leaking. Salam Bugis sedunia. Okay, thank you. 哦，OK， Iya Doraemon. Okay. 哆啦 A 梦，哆啦 A 梦不是大肚子吗？ Ya. Thank you. Wei speak. Dia bilang katanya, terima kasih. Penontonnya Pak Imang itu ganteng-ganteng, baru makan coa naseng. Ya, makan coa naseng. Really？ Ganteng-ganteng baru makan coa. Itu bilang Wei. 谢谢哥哥点赞，我谢谢。 Iya bilang terima kasih banyak, 谢谢，terima kasih banyak. 我这边的话，能听懂吗？你能听懂吗，哥哥？ Oh, yes. Oh, ada yang dia bilang katanya, Doraemon ganteng sekali, terbangkang katanya pausnya, kasih Pak Imang. Dia bilang, oke, udah. Yes. Udah. Ya udah. Do you Udah. have? Okay. Yeah, I have. I have. Iya, pejuang katanya bilang pejuang mahar jangan tidur.
kiringan Pak Imang, kiringan Pak Imang. Can Dia you help bilang, me? "Ya, ya." Everyone, Kakak, can you help me? Give me Yeah, some yeah. flowers. Thank Yeah. you very much. Thank you. Dia bilang katanya Abu Nawas aja mau cawa ke Abu Nawas lupa ni ke Pluto nanti Abu Nawas Pluto ni. No, Itu artinya. Pluto kena ke tu. I don't know you. Iya, and then katanya dia ni sangi bahasa Cina tapi bahasa Ugi macam. Okay? Thank you. Terima kasih banyak. Wei. You beautiful. Wei beautiful. Wei beautiful. You beautiful. You beautiful. Wei. So cute. Yeah. 你能听懂他说啥吗，哥哥？ Artinya Doraemon maka dia aja nama kiringan mawar, kiringan ni Pak Imang ketu melopoi. Dia musiri naseng wai aron nasa den Doraemon. Thank you Doraemon, thank you. Wah Sinar, thank you Sinar. Rizal, thank you Sinar baru, thank you. Oh wait from Purno Malake. Purno Malake, wait. Purno Malake. Purno. Yo. I know. I'm very cold. Thank you. Angkat yang tersongkol lah, bos. Thank you. You sudah begini. Apa itu begini? Dia begini. Apa ni? Awe kalau boting naseru, boting. Songkol ku Pak Imang. Yeah, thank you Doraemon, thank you. Wait. Yeah. Bahasa Inggrisnya menikah itu apa? No Mary. No him Mary. You maksudnya awet pasangan. No, no boyfriends. No boyfriends and no girlfriends. You. 谢谢哆啦 A 梦哥哥。 Messi. 你头像是哆啦 A 梦。 You married? Wait, married? No. Married? No. No married. No. No married. I'm small. I'm young. I'm young. Wait. I'm so young. So You single? up to You tough. 我不会哥，你给我个谐音啊！我不会这么说。 I love you. Wait, I love you. 感谢关注。 I love I you. love you. No, you. You cool. I'm no. Many beautiful girl like you. So, no. This is Chinese. Yeah, hi, 你好。 Oh, good. Oh, thank you. Thank you. Oh, good. Oh, wes. Thank you. Terima kasih, wei. Asal lengkap di tempat kamu. Sama-sama. Wei. Asal lengkap di tempat kamu na. Asal lengkap na tempat kamu. Asal lengkap na. Akan ada loko na lamar Pak Imang. Na. Selengkap na. Nah. Oh God. Oh no. Oh my God. Oh my god. Ya Tuhan. Selengkap semua kamu. Selamat tingkah. Anda kan. Saya jadi mengerti sapo. Selamat tinggal. Amma dari Solo macolo ke Pak Imang. Iku tu macolo sapo dia mengerti makanya guru ko mabasa Taiwan. Ya sesuka mabasa Taiwan. Macam mabasa Taiwan mengerti dia ndero mengerti mana. Masuna sapo-sapo na penonton Pak Imang. Keringan yang ketu Pak Imang ke paus. Bocahnya paus sembarang yang penting kereta. Weh dia. Di Mesiri. Sedangkan dia orang Taiwan. Weh. Dia aja. Ada keluarga pole Taiwan sapo keluarga pole Taiwan ro kebetulan biasa waktu na bicu ke Monro di Bone kelas sedini SD seding lo kene di Taiwan jadi na lupa ni mabasugi biasa macam mabasugi sapo cuaca mabasugi mako ko na lupa ni basugi pamit ke Monro di Taiwan baru tapan biasa mata pugi mako ko mata bacina weh dia aga mako ko na weh dia tu lebih sengero aja lebih macam mau punya. Oh thank you. Oh arigato. Cubi TV arigato.
thank you. Oh, thank you masalah sedih tu. Selamat untuk Panu. Iko nopal lo tutu ucapkan ulang tahun baru dega je mempeletu aki itu koro di Doraemon subhanallah belim bambu. Oh selalu kiri kesina we kebese we iko Mr. Pudi di aja nama tepi makonja pa we moderaka kok dia na blokir kok. Oh thank you Bang Chang, thank you Chang Limited, thank you Amir. Wah apa sih Cina Amir dia mengerti ai. Cina politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardi, thank you. Arigato cerimai, terima kasih. Wah terima kasih banyak buat Bang Doraemonku. Ketul so Paiman biki sapa jam baku wesena aja nama kada puru rusak usulangi mana wesena bangkru ka Paiman. Bangkru ko pamli balade numu maga je lo kemasawir 5 kun rejawai mapak capuno deh. Awe makan lupa Imang ye sampo we terima kasih banyak buat Doraemonku. Rara on ka Paiman Mbak Rara coba digambil kalau biasa ko on pasti nundak kak. Kasih lebih wacan tina ye selotama ye dia di wacan tina bebe mana yang lo ngomite selotama kau di nelotama sabar aku sapok Paiman Taiwan hadir ye Bang Amir. Why dulu ngerti bahasa. Oh oke. Thank you. Hello. Apa kabar? Sisi. Gak ada. Apa tuh gitu? Ayo Sisi. Oh, how are you? Yang pamit. Yes. Jakarta Bang Pajar welcome. Oke? You Pucinas. You orang Indonesia Doraemon. Oh ya orang Indonesia tuh ya dikasih Doraemon orang Indonesia tapi lo kencang. You oke. You ready? Mau berapa orang sih Pak? Satu orang. Ya udah Ayo guys. Ya kita ya oke. Vincent, Maaci udah tap. Ayo guys. Ya. Satu orang. Iya. Aduh kenapa ini? Nggak bisa yo. Aku nggak ngelek. Bagus di sini. Bagus. Sinyalnya bagus Pak Imam. Siapa nih kira-kira? Oke. Ayo guys. Tap ya guys. Wah, kemenangannya 1 guys. Oh, Sisa. Halo. Tadi ni Pai mau melihat dari pakalam atu. Yo Bang Ardi, thank you. Buat Doraemonku, thank you Bang Doraemon. Thank you orang-orang baikku semuanya yang sudah bergabung, thank you. Awe Pai mana kalau loy. Makanya agur ko loko ke Doraemon, Doraemon metanda baca-bacana Doraemon. Lo kemana magur di Doraemon? Beling-beling bambu. Iya Niko, bantu aku ya. Ini guys, jambul polkong. Oh, what itu? Mas Sediko, are taugi. Asediko. Yo korang jago. Kencang kecuali kencang. Ya lalu mencapa kecuali dua kencang. Teriak boy. Aku manggil apa ALZ. Bit Adi. Dia siapa sih sebenarnya? Pakai poin dulu. Nabutana. Mama abis ya, welcome. Ayo guys, semangat. Tetap layarnya semangat. Minta kaya. Untuk dari mama, anda tahu. Ayo hari mana tahu. Hati-hati kau dari mama, anda tahu. Hujan. Orang hujan sih bosi. Ewo ko titip layar nore. Ewo ko kampus itu mana aku titip layarnya. Mana titip layar gimana? Mana titip layar? Panggil Atu aja Mbak. Yo panggil Atu. Panggil aja aku Atu. Dimaki memang ada di rumah ya, di rumah. Ayo guys, Atu. Thank you Bang Doraemonku. Thank you. Aduh, mbaknya kecil sekali. Ya. Suaramu kecil sekali. Sia.
Kenapa Rizky? Pak Iman senggol dong. Pagi, Iya, senggol. thank you. Kenapa? Salam dari Sulawesi Pagi, Selatan. pagi. Iya, Sapo. Salam balik juga. Thank you buat Doraemonku. Nasinya goreng deh. Ayo. Semangat. Hadiah gara coba didinya Dedena. Umar, thank you Umar. Terima Iya, kasih Pak banyak. Aus. Oh, Deng, thank you Deng. Thank you Deng Ming. Bekasi Kon Deng. bawaanmu, Satu lagi. kasihan. Tidak dapat mencapai sasaran. Aduh, sorry guys. Boleh, ya? Tidak mencapai Boleh, sasarannya guys. Thank you. Terima kasih banyak orang-orang baikku, tetep layar Sapo, tetep layar. Oh, karya anak bangsa. Ye, Sapo. Doraemon ini bos, senggol dong. Oh, Bang Rizal. Sabar lah, Yoko. Oh, Deng Ming, welcome Deng Ming. Mama, mana aja Ki? Mana aja Ki? Terus nah goreng. Oh, Umar, ayo bantu tetep layarnya guys, bantu. Aja mau peternu. Wako norek, lah bani gani sultan kecuali norek. Lah bani. Koma gani sultan lah. Oh, wako bakka din mau po bakka Rizal din nakal tuktuk kasih we. Aduh, nakala si Ki norek. Pak Imang kopi sedilok ini main minum kopi gratis. Iya, Doraemon. Terima kasih banyak Doraemon metebuan kasih Melaka. Terima kasih banyak Doraemon. Ayo, yang lainnya sapo-sapo kumeneng semangat masa lo kena kalah kecuali. Wako norek. Asedik dulu norek. Wako norek. Memuai Rizal tancumani gemo ku sapo tancumani. Makasih banyak follow me. Thank you. Thank you. Wah, thank you orang-orang. Ayo semangat Ki Sapo, semangat Ki. Rizal, thank you Rizal. Tadi aku ngelek. Di sini bagus Mbak Yo. Penonton bagus sekali sini sih ya. Bagus sekali. Thank you follow Rizal, thank you. Ayo. Apakah ada bunga tong? Ada kebong atom, sapu-sapu kumeneng, ada kebong atom. Kebong atom, konore. Apakah ada bom atom? Ayo tunjukkan sama dia penjual sate perarang ada P Maniki Mai. Oh, penjual sate perarang ada P Maniki Mai. Aduh, ngelek jaringannya guys. Aduh, kita kalah guys. Mama Nambu nih, ternyata dia lari. Dia sudah menang tapi dia lari karena jaringannya jelek. Aduh, kesina. Aduh, jelek jaringan lagi Maya. Mama tuh cantik. Mama tuh cantik banget sih. Ayo dia dulu menang Sapo. Dia ini dulu menang ya deh. Tuh cantik dewa. How sisi how sisi. Ay, laba kita cantik dewa. Apa kah? Katakan dulu. Aku nggak bisa katakan. Kalau kacau suka. Ay, laba kita. Dia dulu menang mewi ya deh. Liwa gelo kencal lah. Liwa kencal kecuali. Meteben nah. Iya Deng Ming. Dia dulu mewi Deng Ming. Liwa kencal sultan lah Deng Ming. Liwa cantik, pasti mau cantik, pasti metebo sultan lah. Kau mau konja dia sultan nama dia mana nih? Kau mau cantik metebo sultan lah. Sabar aki banu ready. Oh, TV kecuali Pak Mangaro Doraemon. Ice Doraemon. Kalau makun ready, wajib gelo. Pak Kulena. Dia agak kesini. Allah Akbar Doraemon kesini dia agak. Yang berarti sabrani bawa. Saya tama aja mau betul dan lupa ima. Iya bu nawas kesia we ya we dia agak. Asal kau cewek cantik wir mape ke kesina apalagi kita Togi ai. Dia boleh menang bosku Abu Nawas. Marno bimana ni Norena no bimana Norena. Nenena no bimana ni aro no bimana nenena. No bimana ni aro. Aro mo to kakalay pano bimane no rena ninal lato na no bimane aro maparo ko si aro ceko rene kasi natetepa melaku yung sapo rin di ya ko cewek adalah kumana tuh iku sapo yang sudah bergabung adalah kumana tanpa terkecuali adalah kumana laba gini re mino kadolo no re
Thank you follow me. Thank you. Abu Nawas, semangat Abu Nawas. Dia penasu. Thank you bunga mawarnya. Weh Doraemon, welcome Doraemon. Dia mau dulu kalau bosku Pak Yi konsultan nih dia. Baik tadi pergi Abu Nawas tadi pergi dulu. Thank you bunga mawarnya sureng Doraemonku. Thank you mawar berdurinya. Padil, welcome Padil. Semangat tuh minum Paima. Rino. Halo idola Andi Askar. Weh. Thank you Padil. Terima kasih banyak. Oh, Andi Askar. Welcome Doraemon. Abu Nawasku welcome. Siapa lagi? Polo, welcome Polo. Kemana nih? Iya, ada yang jaga kecuali Sapo, ada yang jaga kecuali. Dewa kenca Bang Udin. Darlis, dewa kenca mana kecuali kejagai. Aseng kecuali ruwai. Bang, kan ini andalan nih. Udah kopi, harus jagai bagi dewa kenca. Asal coba cantik kesini selada ki. Saitama, ye. Jadi pelopo Pak Imangnya salam beli juga sapoku. Follow me, ye. Selengak kawe Pak Bulu setiap perarang itu, ye sapo wae Adiaska. Dia dulu menangaska. Bang kenono konsultan aja kan. Ye, TikToker anda laku tu iko sapo. Aja mau Pak Ima, yo Bang Darlis dia dulu Bang Darlis. Kau mencantik Bang Darlis metebe sultan nak kasih selada gimana? Aro, alena kalau mawar na pancing asal nama tu mana langsung boki. Dua motor kencang. Yang betul kencang. Apalagi kau moji ni cedek. Mah berutunin no. Ya anu ya jaga jandai. Jandai jaga. Weh, terima kasih banyak Doraemon. Thank you. Orang baikku, thank you. Pai mati kalau tentang bola tak. Iya dia anu sampo. Lona sama tujuh. Mana aja Nobini Sultan. Abang ki. Bantu kan. Masa dari bantu kan. Madengi ni mana seni. Asa madengi ni mama berutut ni lutu. Asa madengi ni ai sembarang ni lutu kro. Dan ai asa wewe madengi ai dia ni mana. Ayo kasih Doraemon dulu Pak Doraemon itu apa saya lingi dulu putri lingi dulu semangatku Abu Nawasku jangan kasih Doraemon bukan tadi laki Doraemon semangat ki sapo Doraemon Mister Doraemon bukan camadin laki sapo aja mesti lepai mau jelasnya kali kita sapo aro nakalnya karo maboni nakalnya nih karo mabosi liwa itu kencang lah bagi kalau mungkin kaskur nggak bisa kaskur yang nggak bisa laki kalau mabot kecuali Doraemon untuk mengganti wih sapo terima kasih banyak Doraemonku berkah selalu mata bedaleta weh thank you Doraemon weh mata bani kesini laka Doraemon terima kasih banyak Doraemon tiga bolu Abu Nawas. Weh Abu Nawas, weh kesini Iwa kesini Doraemon bantu dulu Doraemon ini. Thank you bosku Doraemon berkah selalu berbedaleta bosku. Weh, Ade Uti welcome Ade Uti. Lo gitu mah baca Uti mah tu nak, pamanaki. Kasih Ewa kunure, Ewa mana kunure. Aku mah konjan ni tak pane ya anu, maya mana seni lah ber. Kamu ya semangat. Baru mantu dia deh. Gimana sih ini tuh ini nala promo kok cuma nambah itu. Bawa semangat tuh. Sam, ada dong Sam, terima kasih. Sam jadi pakai kiring. Nih, bekali. Gimana kira-kira? Kemarin talingko kung paya sa lingko to. Dan manusia. Panyuri mo.
Mencuri malah petang. Bobo. Nah, Nah, kalau menak yo tewe yang bola palapang. ya. Di lapang. Bola HP. Mama pinreng. Oke, lapang ang koming 14 Pro Max. Dega ada dua-dua na to jangan ko nyihi. Pawalay di warko peletay. Bajai lumba-lumba dah ya. Wah, semangat gue. Oh, wah, kopi dulu sultan. Ini jadi kuliah baru mah. Kali cuma terus. Jadi bawa tuh, jadi Semangat, saya dengan macam ni kok. Kita mau terus baru. Di dia pun gagal. Bagi lalu. Wala. Salam petang. Weh, penonton turui ke akhir. Kan tu tahu selingkuh. Oh, nggak ada nih. Ye, di siapa ini? Yo, Oh, semangat. Oh. Oh, di samping. Ulang petang, kita kalah petang. Iya loh, pokoknya mau menang ngambung ke kiri nge-post. Terban dulu post akhir. ayo sapo dibantu tip-tip ayam. Ayamnya sapo, jangan lupa dibantu tip-tip ayam sapo. Ayam sapo Selingkuh. Oh, pajak sa hacking ngengker tu selingkuh. Sebab mana itu nak? Woo! Turun kak kasih. Lah, bang. Ayo mi sapo, ayo sapo, bom. Ya, raja singa bom. Leaking lah peta, dia boleh leaking ikutnya deh. Ikut baru di. Bawa yang mau kabur kamera lagi sele. Ayo sapo. Goyang keren dulu dari goyang ya. Bom. Kok dikatakan Morris. Si Morris bercengis tak Bu Morris. Morris itu ahli ya. Agak maki-maki di pause. Morris, aret pa. Wah, bine. Morris. laki. Penonton. Morris. Ya lagi, Morris selingkuh yo. Oh my god. Dia berjali deh. Jadi, Matei, makasih. Morris bewak pi kemana? Ke bawah. Mampir jauh nanti dia tiba-tiba. Hai Morris. Ajak gue mau dikalah guys, pelayan nih. Mau dikalah. Jangan biarkan dirinya menanjak. Yang mau dikalah guys, tetap lain. Selingkuh, dia selingkuh. Bilang balik selingkuh. Lufol, thank you. Terima kasih. Raden, thank you. Mamu si bawah dah. Timot, tanda kembangnya. Sudah mengikuti, weh, kenapa, weh, kenapa? Ada sampai itu samping karena itu kali mau saja sih, saja. Udah sama. Salam kakak bonai saya Nureni Jafari dan Panjula. Aroko nih ya, orang kita salam. Dole gor kan. Terima kasih Holari Topik. Bentukan tips bayar guys. Lewat dari kontak gue, jadi harus. Ada loh nih guys. Kalau percaya gitu dah. Kali lepas. Abang Ria. Iko Morris. Semangat lah ya, semangat. Iya. Roy, sih kecuali aku. Mali makan. Jerimu
mana? Sambo Tangan Kepala dah dia. Yo. Oh, iya. Kalau gini lagi, ngadu lagi. Bonai. Bantu juga daftar saya. Halo, namanya ya. Assalamualaikum. Siap udah morin, siap morin. Selingkuh penonton. Makasih. Selingkuh Dahlia. Oh, Wah, selingkuh Dahlia penonton Selingkuh maring. Ayo terbakar. Penonton selingkuh Dahlia Sebayambo. Masalah pedih jerikunya. Terima kasih sering tap layarnya weh. Mimbe, masa kalau Oh, terima kasih. Ini jadi mah HP baru teh. ya banyak yang mempunyai. Ini berkah selalu. Gini dah Pak Menteri ganti ini pakai terus. Lomba. Meledak. Makasih. Ewa kulpayo. Nanro tuh. Guys. Lalu naik disebut rindu. Wah anjay. Meledak. Rindu sama siapa tuh? Moris, Iko Moris percaya tamu. Wah selingkuh. Halo, Kalau dikali kini ya, jongkrin Andro. Semangat. Bang sana. Kirim ini saya Dodo. Ini teman-teman tip-tipnya thank you salam dari Bantai. Ye, Anda di Bantai. Bukan dua sih. Iko lapetang, jangan serang gede iko lapetang. Pak Menteri. Ya lo Nirma PK dia nulis prende lo bantu di rumah. Kecil lele saat lo uang saat dia nulis mil Pak. Harus kita demo. Kau jajar kami iko lapetang. Boras sih. Maka jadi kan Pak Menteri. Obat muti Mana sebelikan kiri apa itu di sekolah lagi. Abang Asdar, thank you. Pilot Tara, thank you. Ambo. Pilot Tara, thank you. Aku berbilang jangan orang percaya dengan malam sebab hatimu akan saya dengan Lolo kenal Iko si punya Weh, Lolo kenal pakaian Dahlia. kurasa. Weh, rusak kutub, thank you bang semuanya. Waalaikumsalam ye. Waalaikumsalam sepanjang aspal. Aku terjebak. Aku terperangkap muslihatmu. Lo terus. Macam-macam Pak Menteri. Wah selingkuh dan Ayah kadangan ayah di jalan nak. Mengaku no di kala. Yo mengaku nak. Ditega kat lu di warkop. Gila dia di kalan ayah selingkuh ke penonton. Lo dah pamit ya. Linda, Ya. pamit kana. Assalamualaikum. Minta pukulan bonai di ulpa. Ya. Ulai lupa selingkuh lupa deh lo. Cakap. Selingkuh cuma dia lo selingkuh ko. Kasu ni. Aku dia lo itu selingkuh tu sebab ada. Pun di belah di Macam-macam. dia menang nah. Nebarin Macam-macam. ambo nebarin rut yang ambo nai. Dia macam cewek-cewek toki. Maka tebakan laku rasa topai. Dia terbang. Macam-macam. Cewek-cewek ini.
Jadi walira ko pa ima. Walira ko pa ima. Kanak ko pa ima. Kanak ko. Terima. You speak China? You speak China, okay? You speak China? You speak China? No. Oh no. You no. You speak China. Speak China. Oh, si hao ne di hao de. Si hao ne. Gitu. No. Oh, Bugis, no. You speak speak Indo, no. Indo, no. Oh, sisa. Oh, sisa. Oh, 是小声鸟子，哦，这是你哦，这是那个，其实。Yes. No. Wow, itu Siona, ulpa, tante betul ulpa bi. Kita boleh kali kita lagi mende kita keluar ulpa bi, tahu di kali kita. Ulpa itu balon balik bes, mak isi kanang, dene los lalai dene palen dene loy. Bang, enaknya, karena aku mati ulpa secung temui loko. Temat tuh ha. Cocok nih karena aku mati ulpa. Tipe channel ski. Loko. No. Ya. Loko. I'm sorry. I'm sorry, Linda. I'm sorry. Linda, I'm sorry. You speak Indonesian. No. Ya, jelaskan dulu. Jelaskan. My friend Linda, you jelaskan dia. You speak English, Linda? You speak English? Yes, no. Yes. No. Yes, no. Yes. Okay, yes, no. Yo, bumpa layarnya, guys. Bumpa layarnya. Bumpa layarnya, guys. Bumpa layarnya, si Hona. Oh, si Hona. Gon si pacai. Yes. Satu mawar. Terima kasih, Pan. Terima kasih. Iya, mana bingung welcome. Ayo, semangat. Ayo semangat. Halo, terima kasih datang laku pagi terdekat. Iku adalah mau mana? Yo adalah mau mana? Halo, Asrul. Terima kasih. Oh, no. No. Ulfa, you from Bugis? Ulfa? Kapan di kalau itu kan teman You crazy. You jangan. Bang Ray, welcome Bang Ray. Waka dulu Bang Ray. Waka kasih Bang Ray. Waka kasih na Bang Ray. No. Ulfa, you from Bena? Oh, you kampung. Kampung, you kampung. Oh, yes. Oh, no. Good, kampung. Yes. Iku Linda, you crazy Linda. Yo,
Pakai semua cowok banget. Saya cowok banget. Oh yes, yeah, deh Ulfa. You from Amerika Tiko. Sebelum tak sampai. Oh, Mas Ray, welcome Mas Ray. Celo tak tahu ke si Mas Ray. Waka ke si waka apa we? Di masih mau makan kita ke sini mas. You speak Linda, you speak English. You. Okay, yeah. You speak English. Okay. You crazy kalki ko Linda. Weh Linda. Linda dia Linda. Weh. Lo kemakitun kemenyang ko Linda. Lo kemakitun kemenyang supaya menaki. Tunduk kemenyang. Atiko supaya menaki. Aku bagikan share-share ke teman-teman di Sabto. Oh you betul Ulfa, you betul. Good. Oh betul. Ulfa, Linda crazy. You crazy gila Linda. You crazy. Ulfa you betul. Oh you crazy. Oh you crazy. You rulang Linda. You rulang Linda. You ya agak. Iya, sebulan. Oke deh lah. Oke. Magir pa yung mga mo, bertingkis din. Yes. Good. Oh, good. Oh, cici honor. Oh, no. Also. Yes. Ulfa, you from Taiwan? Ini dari Kalimantan Timur, Sapo, Tiara, welcome Tiara yang ada di Kalimantan Timur. You speak Cina, Ulfa? You speak Cina? Paiman, I'm from. Boleh mana? Ya, yo tiga I'm from. Ulfa from Bali. Ayo, Balito. Ulfa, Balito. Atau bena veritasi. Oh good. Good. You veritasi. Oh good. Wah good. Mana aja nih? Ada gini apa guys? Sultan ko saya datang Pak Menteri. Gini. Loki cutembo sapo loki mati cutembo pertandingan cutembo karena kapal menteri ada nak kanang Ulfa. Yo kunre. Ya dia tu nak minta cutembo makundre deh. Loki minta cutembo makundre. Icong terima kasih. Pak Iman, iya Pak Iman. Oh Mas Ray. Ewo ko Mas Ray we. Jadi Mas Ray ko ewo ko kasi na we. Oleh ka bola mo. Kenapa udah jumpai Mayu Cina bugis percepatan welko. Matu kita purpi deh, matu pertandingan deh cum tembok. Di kanan apa materi alina si kanan Linda. Kopi meo matu sapo. Ya. Ewo ko na nore, ewo mana ko nore. Ewo ko nore we, kenapa udah jumpai Mayu sapo yang penting. We thank you. Percepatan thank you. Oh, percepatan thank you. Mas Ray thank you. Oh, thank you. Oh, Linda, you speak English, Linda. You from ngerti. Oh, ngerti yo. Weh, Pak Iman. Oh, thank you percepatan. Thank you. Ayo di kanan. Lo kan ada lagi tuh, serius kan? Oh, yo, pindah. Yo, no. Oh, yes, no. I'm sorry Pak Iman. Yo, I'm sorry. Yo, okay. You from Bugis? Linda? Yes. Wait. Teka mundur. Oh, it's a open net. Teka mundur. I'm Monro di Cina Pak Iman. Oh, orang Cina. Oh, sisi hao na se hao de. Oh, sisi hao na se point. Isa. Oh, se yo. Oh. Iya, jadi Pak Imam lagi syuting ya? Enggak, ini lagi sama. Lagi live dia, enggak? Enggak, cuma nongkrong doang.
semangat, iya. Robe, Belko. Itu Robe ada kan? Ya. Robe. Cuma pela rara sakaba. Jadi limpa aja rara sapo. Kau seorang moba. Jadi ingat tiga ama. Apa episode 55 nanti sapo. Itu sampai episode berapa, Kak? Ya tergantung dari penonton sampai di mana dia masih. Aku semalam nonton. Anonim, thank you. YouTube. Belko bosku. Pajana masa-masa pajana. Alex biasa. Guys, tetap layar aja guys. Jual mahal. Iya Bang Bayu, tetap layar aja. Anonim, makasih banyak bosku. Berkah selalu. Aduh. Sebelah kanan. Anjay perjuangan. Lihat yang mulus. Oke Skanda. Guys. Bang Jamal. Tadi aku ini tahu. Siap. Kak Jamal lo telat masuknya tadi seru. Aku PK sama Pak Imam tadi. Oh, telat sampai Imam. Iya, dia nungguin aku PK sama Pak Imam. Kataku telat. Tadi lama aku PK. Telat lo Kak Jamal. Bunda lo pejuang Arslo ya, lo sedikit sebelah. Ini bunda. Gimana dulu Rara Tikasaka ya, kalau saya ada sudah jadi masalah ini winku. Buat saya ini mau permainan. Oh iya, baru aku winnya 10. Iya. Hidup kita akan lebih kita akan berpada betul sekali. Ini yang ada Pak Bosku Saka Solo guys, pecahin win sebelah guys, pecahin guys. Ganti lo tadi. Aduh, gelo, anu repa, caloku. Winnya udah 10 guys. Ya winku ini cuma win anu guys ya. Win biasa guys ya. Kita pecahin aja guys. Ya. Kalau dipecahin ya mau gimana lagi guys ya. Aku mau pecahin winnya sebelah tuh. Cica. Kasih pecah winnya. Oke. Kita kasih pecah welcome. Bunda Putri Daya. Selamat untuk semalam Bunda. Congratulations. Makasih banyak Bunda, gua apa itu terbaik, gua anak apa? Baru jangan tinggal. Cepet aja hidup bunga. Tinggal. Gila kamu. Terus biasa kali. Jadi berkuasa. Ayo guys, kita pecahin win sebelah guys. Jadi siapa? Ayo guys, kita pecahin win sebelah guys. Satu. Rara. Rasakan lemah. Ya enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa Bunda. Tuh kan. Asik. 11 tuh winnya tuh. Iya, kurang tahu juga ini. Rara masih cewek kah?
Aku itu Kak janda anak Ya, terakhir anak terakhir. aku janda anak satu. Wih, entah angin apa yang wow. Iya macam lo Guys, agak karet kan undang diwac berkata-kata. Bagus istirahat. Jaksa anak dua. Apa ya nih? Siapa jual mahar? Cica. Jaga ini mau goreng. Nanti lari. Janda dihalalin nggak mau Kak. Bang Cemung. Emang Bang Cemung yang mana sih? Bang Cemung. Kamu nanya, kita pecahin win sebelah yuk. Kamu nanya. Oh, udah warna doksi jadi. Moji senare saka pas ini kasi bawa cantin nau dia siling sampo. Minta bawa suruh pesan atau. Guys, TP player guys. Bos Adi welcome. Hah? Aduh, ya kenapa mantra? Ternyata mau fokus. Bahaya banget. Aduh. Ada pusat. Bantuin aku pecahin win sebelah yuk, Bang Kacong. Winnya 11 tuh. Rara, jangan terlalu berniat mencakap saya karena aku pecah sekali. Anda ngebohong langsung pecah. Karena saya tidak punya sultan, cuma punya orang-orang baik yang saya dekat. Lupu. Lupu ya. Halo. Gimana? Teman. Bang Kacong, bantuin aku Bang Kacong. Daftar bayar guys. Thank you. Parkir buat apa aja. Thank you. Ya. Ibu ini ya dibantu aja untuk playernya. Novel-novel agak asik. Bonus apa di kamu? Ribung kita ini saudara. Thank you. Jika awis tiga senior itu senior siapa? Lagi main HP. Ini ada Punda di sini, ada senior sana. Tiga sini terakhir ini ya Rara. Oke Kak. Jangka impian.
dekat nih baru tuh nih Pak Imam. Kakak. Yang sekat keinginan bunglongnya. Belum warna keluar. Dari sekat. Makasih Kak Saka. Makasih banyak. Ya. Kucera di pasu.